It's a romantic brunch. Yeah. On the three bridges. Yeah. Is it okay? Delicious, yeah. So, chef, what are... He's the chef, but he's not very communicative. Okay, kaj ste ponudili gostom? Gostom smo ponudili danes najprej en tak, recimo, appetizer, recimo en smoothie, recimo kaplja konjaka, kaplja malibuja, sveže stisnjen sok, malo metinih listov, malo limete, nato solata na andaluzijski način in pa sirov krožnik. Zakaj ta ponudba? Kaj se dogaja sploh to? Odprli smo prenovljeno delikateso v kleti Name in zato jo tudi predstavljamo tule po Ljubljanskih ulicah. Koliko gostov pa sprejme nekako vaša ponudba? Samo dva? Kot lahko vidite, samo ena miza zaenkrat, ampak imamo pa v planu tudi širitev. V redu. Kaj pa je tista najbolj znana specialiteta, ki jo boste še ponudili morebiti danes? Danes smo omejeni na solate in na sirov krožnik, po želji pa naredimo marsikaj. Naprimer? Naprimer, monsieur chef, what is your special dish? That will be 50 euro. Se mi je zdelo, da ste biznismen, ja? Sorry, where are you from? Toledo, Ohio, State. Oh, nice. Probably you haven't had such a meal in States. Absolutely never. From Toledo, Ohio, the United States of America. Ah, Canada! No, I like Canada. Not Canada. In Cuba? No, the United States of America. Mexico. We're only 100 kilometers From Canada, yeah? No, Nearby Canada, yeah. Canada is much more far than 100 kilometers, monsieur. From their home. from where we live. From where we live. No, Cuba is much more far away from No, Canada. Cuba is on the other Lake Erie. Yeah. You know Lake Erie? Lake Erie. Lake Up there, Erie. 5 Great Lakes. In Canada. Partly in Canada. Yes, partly. Partly in the United I know the Canada, yes. Ja, uživite še naprej. Hvala, enako. Take care. And hopefully, probably you won't remember Slovenia. You'll never forget. No.